سلام. گرچنده که در ادبیات‌های سیاسی مفهوم زیرکی سیاسی شرح و تفسیر فراگیر داشته باشد، این اصطلاح را میتوان در یک جمله درک نمود. زیرکی سیاسی مفهومی است که افاده کننده حفظ ارزش‌های ملی، وحدت ملی، دولتداری، دولت، استقلال و حفظ این ارزش‌ها در راستای روندهای نامناسب گلوبالی می باشد. امروز تاجیکستان در راستای یک معرکه مهم سیاسی انتخابات پرزیدنتی جمهوری تاجیکستان قرار دارد. نقش زیرکی سیاسی در جریان این معرکه مهم سیاسی خیلی بارز است. نقش و سهم این پدیده تا کجا با سرنوشت دولتداری ما ارتباط دارد و شهروندان صاحب شعور تا کجا می توانند در انتخاب درست خود موفق شوند. صحبت خواهیم داشت با دلیر مرگانوف، کارشناس، معاون سرمحرر روزنامه صدای مردم. خوش آمدید به برنامه. تشکر. خب، نقش زیرکی سیاسی در مهمترین معرکه سیاسی یعنی انتخابات پرزیدنتی در تاجیکستان تا کجا مؤثر است و تا کجا حل کننده به حساب می رود؟ من با اون نظرم که زیرکی سیاسی نه تنها در آستانه چنین معرکه‌های مهم نظیر انتخابات پرزیدنتی، بلکه باید در تمام مرحله ها، یعنی در تمام فعالیت انسان ها باید که مسئله محوری باشد و به سبب هم نیست که پیشوای ملت محترم مولا رحمان در چندین سخنرانی‌هاشون تاکید کردند مردم تاجیکستان که زیرکی سیاسی از دست ندهید و این یک نوع راهنما است، یک نوع هشدار است و ما وادار میکند که بار دیگر سریعان بیاندیشیم که تا چه اندازه زیرکی سیاسی یعنی نقش بارز و همونطوری که شما گفتید حل کننده رو درست و در عرفه واقعی مهم سیاسی همونطوری که شما گفتید انتخابات پرزیدنتی این مسئله سطح و صفتی یعنی که خوبتر و بلندتر کسب میکند، یعنی که در این مرحله ما باید زیرکی سیاسی را تقویت بخشیم و آن اقدام ها و ابتکاری که با این عامل یعنی با زیرکی سیاسی ربط دارد ما باید اون تفسیر بخشیم. این پیش از همه یعنی که ما باید درک درستی واقعیت جهانی امروزه را برای خودمان داشته باشیم و آنهایی که مثلا اشخاصی از نبض جامعه آگاه محسوب می شوند اونها باید برای با دیگران یعنی که شرح دادن، بازگویی نمودن و حتی لازم شود تلقین نمودن ماهیت و ضروریت و برتری های زیرکی سیاسی یعنی فعال باید باشند. این رسالت انسانی و قرض وجدانی هر یک شهروند تاجیکستان است. تشکر. خب، موجودیت زیرکی سیاسی در هر نفر در شرایط پرتضاد جهان معاصر بیشتر از درک و فهمیش چه عامل‌ها ریشه میگیرد؟ پیش از همه از سطح شعورناکی هر یک شهروند است، یعنی که تو چه اندازه شهروند یعنی که حوادث جهان معاصر را قبول میکند و قبول کردن یک طرفی مسئله است و خلاصه منصفانه دایر به این یا آن مسئله برآوردن این ادامه منطقی همان روند است. امروز ما در شرایط کار و زندگی داریم که تجاهم اطلاعاتی و مخشویی نسبت به شهروندان وابسته از سن سال. در اینجا ما نمیتوانیم بگیم که نسل نوزاد زیادتر آسیب پذیرند یا نسل نسبتا کلان سال. اینجا سخن در مجموع می رود، یعنی که تجاهم اطلاعاتی یعنی هجوم های اطلاعاتی خیلی زیادند و با توسعه یافتن تکنولوژی اطلاعاتی، منظوری من اینترنت است، شبکه‌های اجتماعی است و دیگر جنبه هایی که به اطلاعات ربط دارند، یعنی که مردم ما یعنی که باید بیش از پیش زیرکتر باشند و در صورتی که مثلا اگر مردم تیر عقل باشند، طوری که این چیزا کارشناسانی سطح بین المللی هم اعتراف کردن در زمینه پژوهش‌های خیلی طولانی، وقتی که مردم تیر عقل باشد اداره کردن آنها یعنی منظوری من آن است که به این یا آن سمت یعنی که تاب دادن آنها، بازیچه دست خود کردن یعنی که بازیچه دست گروه یا اشخاص یا دولت‌های علاهیده شدن ساکنان این یا آن دولت از احتمال دور نیست و در همین شرایط ما باید پیش از همه هر یک انسان باید از محیط اولیوی خودش در این سمت فعال باشد. وقتی که درک و فهمیش دلخواه مسئله از نگاهی عقل ادراک صورت میگیرد، پیامد آن حتما که به همین مسئله مطابق صورت میگیرد و ببینید که امروز ما وقتی به واسطه اخبار عامه که مثلا اصلا پرارسیست که میگن یعنی که جانبدار فدراسیون روسیه هستند، یعنی که اگر متوجه شویم نظر ما با حوادثی که در جمهوری اوکراین است میتواند که کاملا دیگر باشد، ولی اگر ما متوجه شویم با واسطه اخبار عامه اروپایی در اونجا این مسئله با تماما طور دیگر بازگویی می شود، ولی در این مورد خلاصه نهایی باید هر یک شهروند خودش برآورد که تا چه اندازه
масъала аз кадом лиҳоз дуруст аст ва онро мо бояд дуруст қабул кунем. Вақте агар мо масалан яъне ки фирефта шавем дар шароити ҳозира дар баробари зиракии сиёсӣ, паёмади он ки агар мо зиракии сиёсӣ набошем мо фирефта мешавем. яъне ин ду занҷира ҳастанд, зиракии сиёсӣ ва фирефта шудан. вақте ки мо зиракии сиёсиро меҳвари кору зиндагӣ қарор диҳем, мо ҳатман ки фирефта намешавем. вақте ки фирефта нашудем, мо бо воқеият сару кор мегирем ва вақте бо воқеият сару кор гирифтем, тамоми кору пайкори мо, тамоми ибтикори мо аз зовияи ақлу идрок амалӣ мешавад, ки ин чиз хеле муҳим аст, хоса дар шароити кунунӣ. ташаккури зиёд. хуб, шумо инҷо аз масоили масалан дастгоҳҳои таблиғотӣ, масалан ҷонибдори Россия, ҷонибдори ғарб гуфтед ва дар робита ба ин суоле дорам ки хуб нақши аҳли зиё, хоса рӯзноманигорон дар таблиғу тафсири маводе ки ба шуъури сиёсӣ, идеяи миллӣ ва арзишҳои давладории навини мо рабт доранд, чӣ гуна аст ва дар ҳамин лаҳзаҳое ки миллат дар ростои интихоби сарнавишти худ аст, он чӣ гуна бояд бошад? ҳар як тоҷики тоҷикистонӣ бояд як чиза дарк кунад ки замони ҷангҳое ки масалан мардум бо тиру тӯб ҷанг мекарданд қариб ки гузаштааст ва аслан ин дар шароити кунунӣ аз ҷониби абарқудратҳо истифода мешавад ва аксар муборизаҳо ё набардҳои иттилоотӣ маъмул аст ва табиист ки дар ин набардҳои иттилоотӣ афсарони асосӣ ин аҳли зиё ҳастанд, хоса журналистон. ва ман баъзан аз он нигаронам ва то боиси масалан мулзамии манам ҳаст мин ҳайси як зиёӣ, ман худро зиёӣ ҳисоб мекунам, ки аҳли зиёи мо дар ин самт чандон фаъол нестанд ва роҳбари давлат дар яке аз суханониҳояшон гуфта буданд ки бетарафӣ худаш нишонаи марг аст ва таъкидам карда буданд ки мо вақте ки медонем ки ки душман аст бо ӯ мубориза мебарем, вале вақте бетарафанд инсонҳо, хоса онҳое ки масалан дар мансабҳои давлатӣ кор мекунанд, яъне рисолати ҷонии онҳо аст, яъне рисолати ҷонии онҳо аст ки бояд дар ин самт фаъол бошанд, ин аллакай боиси нигаронӣ аст ва як нав луқма мешавад ба ном мухолифини давлати Тоҷикистон. ва мо бояд беш аз пеш ҷасур бошем, фаъол бошем ва ба тамоми он ҳарзаву сафсатаҳое ки нисбати давлату миллати мо яъне ки садо медиҳад, онҳое ки санг меандозанд, мо ҳатман бояд ба онҳо посухҳои муносиб диҳем. ва ман ба он назарам ки ин мақоли он ки саг меҷакаду корвон меравад, ин аллакай моҳияташро гум кардааст ва дар шароити ҳозира бояд шиёри ҳар якояки мо бояд саги девонаро дору кулухас бошад. яъне вақте ки меҷаканд беасос, вақте ки аз таги нохун чирк мекованд, ва ман як нуктаро зикрашро ба маврид медонам ки дар ҷомеаҳои пешрафтаи олам, дар ҳамон давлатҳои абарқудрате ки имрӯз баъзеҳо аз демократия он ёдовар мешаванд, мухолифин яъне ки иштибоҳоти ҳукумата агар бошад бозгӯӣ мекунанд, роҳи ҳаллаша нишон медиҳанд ва дар ягон маврид хати қирмизие ки бояд хоси мухолифин бошад онро убур намекунанд. дар мо баръакс аст, ба ном мухолифин, ман ҳаргиз мухолифинам намегӯям онҳоро, ба ном мухолифин аст, онҳо мунтазам аз таги нохун чирк мекованд ва санг меандозанд, аксар вақт таҳқир аст, таҳвин аст, бечоранолӣ аст ки ин дар олами сиёсат ҳаргиз қобили қабул нест. ва аҳли зиёи мо хоса рӯзноманигорон ки рисолати ҷонияшон аст бояд фаъол бошанд ва роҳбари давлат дар суханронияшон вобаста ба таҷлили садсолагии матбуоти тоҷик гуфта буданд ки бигзор масалан нафарони алоҳида, яъне мансабдори алоҳида танқид шавад аз ҷониби журналистон, вале чун сухан сари манфиатҳои милливу давлатӣ меравад, ҳама журналистон бояд аз як гиребон сар бароранд, чи расонаҳои давлатӣ аст, чи расонаҳои ҷамъиятӣ аст, хусусӣ аст. ва имрӯз мутаассифона дар ин самт мо чандон фаъол нестем, чунки нерӯи зеҳние ки журналистикаи тоҷик дорад, журналистони тоҷик доранд, таври бояду шояд истифода намешавад ва аксар маврид аз он мутаассифам ки баъзеҳо ҷасур нестанд, яъне ба истилоҳ шояд фурудгоҳи муваққатӣ ё фурудгоҳи эҳтиётӣ мекобанд ки ин аслан хоси журналист нест, хоса журналисте ки худаша ватан дӯст мепиндорад ва мо бояд танҳо ба пеш ҳамон тавре ки роҳбари давлат гуфтанд ва мо бояд аз касебу чизе наҳаросем, чунки мо аз манфиатҳои мардуми Тоҷикистон ҳимоя мекунем, аз манфиатҳои давлати Тоҷикистон ҳимоя мекунем, мо аз манфиату бартариҳои пешвои муаззами миллат ки воқеан ҳам шахси арзанда ҳастанд, аз он бояд ҳимоят кунем. ин рисолати ватандӯстии мо аст, рисолати инсонии мо аст ва мо бояд дар ин самт аз касебу чизе наҳаросем. ташаккури зиёд. хуб, истиқлоли 29 солаи мо шоҳкориҳоеро хуб дар худ сабт кардааст ки инҳо беназиртарин ва бесобиқатаринанд ва дар таърихи давлатдории мо ҳамаи ин шоҳкориҳо, ҳамаи ин дастовардҳои бузург хуб дар саргаҳи ин ҳама бузургиҳо фарзанди маҳбуби халқ, сарвари давлати мо қарор доранд. аммо хеле аз ҳасудон инро дидану таҳаммул кардан наметавонанд ва қисмате аз шармандони мо ҳам дарки
خب تحمل درک یعنی حزم این مسافرت ها را در ادراک خود ندارند. عامل چیست؟ ман посуха аз қисмати охири суоли шумо шурӯъ мекунам, агар зид набошед. Марҳамат. барои чӣ мардуми мо қудрату тавони дарку ҳазми он дастовард, он пешравиҳое ки шумо мегӯед, яъне қабул кардани онро надорад? Инҷа манша мегирад аз фаъол набудани аҳли зиё, яъне хоса мо журналистон аст. яъне мо наметавонем ки дастовардора бозгӯӣ кунем. ва дар яке аз суханронияшон пешвои муаззами миллат дар вохӯрӣ бо журналистонам гуфтанд ки оид ба аксар дастовардҳои ҳукумати тоҷикистон, мардуми тоҷикистон, ҷомеаи ҷаҳонӣ аз расонаҳои хориҷӣ иттилоъ меёбад. яъне мо дар ин самт камтар фаъол ҳастем ва дар ин вобаста ба ин масъала ман журналистонро гунаҳгор намедонам. инҷо муҷрим сохторҳои давлатӣ ҳам ҳастанд, яъне вазорати идораҳое ки масалан бояд далелу рақамҳоро ба журналистон пешниҳод кунанд ва журналистон ба ислоҳ она ҷома пӯшонанд, ба ҷомеаи ҷаҳонӣ, ба ҷомеаи тоҷикистон бояд пешниҳод кунанд. ва мутаассифона дар фаъолияти бисёр вазорати идораҳо шахсан ман минҳайси журналист борҳо мувоҷеҳ шудам, аксаран онҳо ҳатто барои додани далелу рақамҳо то андозае ҳарос доранд, метарсанд ки ин воқеан ҳам як проблемаи ҷиддӣ аст. ва дар ин масъала ман борҳо масалан бонки истиробам зада будам, мутаассифона аҳвол ҳамон аст. яъне ки вазорату идораҳо бояд фаъол бошанд, ба мардум пешниҳод кунанд. шумо дуруст гуфтед ки дар 29 соли соҳиби истиқлолӣ шоҳкориҳои хеле зиёд дорем. бубинед ки касе бовар надошт ки нақби истиқлола мо месозем. дар замони шӯравӣ бунёди она қариб ки ғайриимкон дониста буданд ва ман дар як матлабам навишта будам ки табдили афсона ба воқеият, воқеан ҳам афсона буд, воқеият шуд. ва нерӯҳои барқи обии Роғун, бубинед ки як ду агрегата шалакаи фаъол аст. ин як шоҳкорӣ аст воқеан. ва 2100 километр бунёд шудани роҳ, ин барои як давлати кӯчаки рӯ ба инкишоф воқеан ҳам дастоварди қобили мулоҳиза аст, арзандаи ситоиш аст. ва 1520 мегаватт агар хато накунам зиёд шудани иқтидори энергетикии кишвар, татбиқи 70 лоиҳаи сармоягузорӣ дар давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ ворид шудани 33 миллиард доллари амрикоӣ, 33 миллиард сомонӣ сармояи мустақим. ин дастовардҳое ҳастанд ки барои як кишвари рӯ ба инкишоф воқеан ҳам арзанда ҳастанд. шумо дуруст гуфтед шоҳкорӣ ҳастанд, ман бори дигар эътироф мекунам. ва мо ҳамина бояд ба мардум бозгӯӣ кунем. мо ба мардум фаҳмонем ки солҳои аввали соҳиби истиқлолӣ мо чӣ зиндагӣ доштем, чунки насли ҷавон аз ин даҳшатҳо то андозае бехабар ҳастанд. ва ман мехоҳам як нуктаро ёдовар шавам. дар дигар кишварҳои ҳамҷавори мо, манзури ман давлатҳои собиқ ҷамоҳири шӯравӣ аст, бубинед ки онҳо як давлати хубу бо тамоми яъне он сипоҳу яъне ки васоили техникияш мерос гирифтанд, дар ҳоле ки роҳбарони собиқи тоҷикистон ҳатто ҳамун чиза имкон фароҳам оварданд ки онам аз тоҷикистон берун равад. ва роҳбари давлатам борҳо хуб таъкид карданд, гуфтанд ки мо ҳатто артиши миллиро аз сифр шурӯъ кардем. ва бубинед ки мардуми он кишвар бо вуҷуди он ки масалан роҳбарони он кишвар як давлати хуба ба мерос гирифтанду он инкишоф доданд, бубинед чӣ қадар роҳбаронашон арҷгузорӣ мекунанд, ба некӣ ёдоварӣ мекунанд. ва тоҷикистоне ки масалан дар вартаи нобудӣ қарор дошт, пешвои муаззами миллат онро эҳё карданд, аз вартаи нобудӣ наҷот доданд. ва мардуми фирорие ки масалан дар ҷумҳурии исломии афғонистон чӣ зиндагӣ доштанд, ҳамаи мо медонем, онҳоро баргардонданд. ва имрӯз он дигар дастовардҳое ки ман агар онҳоро зикр кунам шояд ки вақти мо камӣ кунад, барои ин мо бояд ки ҳатман арҷгузор бошем ва мо бояд ба мардум фаҳмонем, мо бояд дарк кунем, эътироф кунем, арҷгузорӣ кунем. ва эътироф ҳам худаш мардонагӣ аст ки воқеан ҳам хомӯш кардани оташи ҷанги шарфандӣ, яъне ки эҳё намудани сохторҳои фалаҷгаштаи ҳукумат, бунёди як давлати воқеан ҳам мутамаддин, бунёди масалан ин қадар роҳу нақл ва аз бумаси коммуникатсионӣ раҳо бахшидани мамлакат, таъмини истиқлолияти энергетикӣ на ба ҳар шахсият муяссар мешавад. ва мо дур намеравем, дар кишварҳои ҳамсояи мо бубинед ки бинобар набудани шахсияте чун муҳтарам эмомалӣ раҳмон 40 сол 50 сол аст ки наметавонанд ба мувофиқа биёянд, яъне оташи ҷанги шаҳрвандиро хомӯш кунанд. ин чизое ҳаст ки барои ин рӯҷуи лирикӣ лозим нест, барои ин суханпардозӣ лозим нест. ин ҳақиқат аст ва ҳақиқата касе наметавонад инкор кунад. ва онҳое ки ҳатто мехоҳанд ки офтоба бо домани тунукашон пӯшонанд, ин чиза бояд дарк кунанд, яъне эътироф кунанд. ва тавре шумо гуфтед ҷомеаи тоҷикистон ҳам бояд ин чиза эътироф кунад. ва мо ба ҳеҷ ваҷ масалан даъво ҳам надорем, иддао ҳам намекунем ки бояд комилан назарҳо якхел бошад. шояд баъзеҳо ҳастанд масалан ки шояд баъзе норозиҳо бошанд, вале ман фикр мекунам ин нафароне ҳастанд ки аз ҳама касу аз ҳама чиз норозианд.
تشکر زیاد. خب به اندیشه شما امروز زیرکی سیاسی یا همون شعور پخته سیاسی فراتر از یک نظریات یا تالیفات علمی چی بوده میتواند؟ زیرکی سیاسی من اگر ساده کرده اکثر مطالبی که به همین مسئله ربط دارد من مطالعه میکنم و اونایی که حتی شعور پراکنی میکنن به اصطلاح کارشناس و گویا اونو از حکومت جانبداری میکنن ولی در اصل خدمتی خرسانه میکنن. به نظر من است، این اندیشه انفرادی من است. اونو حتی نمیدونن زیرکی سیاسی چی است. زیرکی سیاسی اگر ما کوتاه گویم این درک و حمایه منفعت های دولت است، دیگر هیچ چیز. یعنی درک و حمایه منفعت های دولت است. این وظیفه جانی هر یکی ما باید باشد. دومش وقتی اونهایی که چیزی می نویسند و طوری که من گفتم گویا از منفعت های دولت و حکومت حمایه میکنند، گویا مثلا از خدمت های پیشوای ملت یادآور میشوند، من بسیار میخواستم که اونها از شعور پراکنی به استفاده دلیل و رقم های اساسناک بگذارند. چون که امروز فهمیش سیاسی، فهمیش فرهنگ سیاسی مردم ما نسبتاً بالا رفته است. این چیز خوشبختانه ما باید اعتراف کنیم و مردم به همون مطلب، به همون گزارش‌های متوجه می‌شود که در آن چیزی توجه برانگیز وجود دارد. یعنی دیگر ما به شعور پراکنی و به آن سخن‌های مثلا پادر هوا نمی‌توانیم توجه مردم را جلب کنیم. و در پاسخ سوال قبلی ما از شاهکاری‌های دوران استقلالیت یادآور شدیم و بهتر می‌شود که اون نفرانی که در این سمت مثلا اقدام می‌کنند از همون دلیل و رقم‌ها استفاده کنند. چون که خوشبختانه در دوام 29 سال صاحب استقلالی تحت رهبری پیشوای ملت ما اونقدر دستاوردهایی داریم که در این سمت، یعنی منظوری من استفاده دلیل و رقم‌ها، ما به ناکفایگی دچار نمی‌شویم. یعنی دلیل و رقم‌ها خیلی زیادن، فقط اونها را ما باید استفاده کنیم تا به همون سبک و شیوه و اصول و در قالب ژانرهای گوناگون ژورنالیستیک به مردم پیشنهاد کنیم. یعنی ما باید همون طور گزارش رو مطلب ننویسیم که مقاله خلقی خواجه باغداری دوران باشد. منظوری من همین است. تشکر. خب شما در یک مطلب اخیرتان نوشتید که امروز تمام دستاورد و پیشروی ثمره سیاست خردمندانه پیشوای ملت و اراده شکست ناپذیر مردم شریف مملکت است. واقعا شما درست قید کردید و امروز به فکر من همه این دستاوردها از جانب مردم، از جانب هر تاجیک و تاجیکستانی خب عزت میطلبد، خب قدر و منزلت میخواهد، سپاس و سپاسگزاری میخواهد. برای هر نفر این ارزش ها مقدساتی باشد که از کل مقدسات معنوی و مادی خود بالا ایستد. همین طور نیست؟ بله درست است و این چیزی که من گفتم این اندیشه انفرادی بنده نیست. این چیزی هست که دلیلی به بحث است، دلیلی رد ناپذیر است و کسی مثلا به این چیز شبهه داشته باشد من میتوانم ساعتها با او بحث کنم. چون که برای تقویت اندیشه، برای اساسناک بودن گفته هایم دلیل های خیلی زیاد دارم و میتوانم از اون استفاده کنم و واقعا هم همین طور است. و این سردار دولت در سخنرانی‌هاشون میگن که قهرمان مردم شریف تاجیکستان است. ولی مردم شریف تاجیکستان در نوبت خودش خوب میداند که قهرمان پیشوای ملت، اساسگزار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان هستند. چون که دلخواه خلق، دلخواه ملت بدون سرور نمیتواند به جای رسید و بدون سروری که البته دوراندیش است، بنیادکار است، سازنده است، مردمی است و در قالب در دایره یک قانون الهیده اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت اعتراف شدن این ابرمرد دلیل واضح گفته‌های بالاست. یعنی که این چیزا مردم هم اعتراف کردن و اگر دو سه نفری که از همه کس همه چیز ناراضیان ما استثنا کنیم، جامعه تاجیکستان پیشوای خود دوست می‌دارد، اعتراف می‌کند و امروز در تمام صحبت ها، در تمام جلسه و چاره‌بینی ها مردم اعتراف میکنند. یعنی واقعا هم دستاورد و پیشروی ها مربوط است به نام این ابرمرد و این چیزا کسی انکار هم کردن نمیتواند. و ما یک نظر اجمالی، یک نظر سطحی اگر به اصول دولتداری دیگر کشورها، حتی دولت‌های پیشرفته کنیم، ما میبینیم که واقعا هم در یک مدت کوتاه به چنین دستاوردها نائل شدن و یعنی که فرهنگ پرور و رعیت پرور بودن پیشوای ملت واقعا ارزنده ستایش است. امروز برای یک نفری که در مضافات است، اون مثلا مطلب و بعضا گزارش‌هایی که بعضی به اصطلاح کارشناسان و اون نفرانی که به اصطلاح به حکومت خدمت میکنند، این نافهمو است. ما باید به مردم به زبان عادی فهمونیم و همونطور گفتیم خیلی ساده فهمونیم. باید که اونا رو به زیرک و
از لحاظ سیاسی زیرک بودن وادار کنیم. یعنی ما با اونا دلیل و رقم را فهمونیم. ما با اونا بعد از تجربه دیگر دولت ها مثال داریم و ما فهمونیم که مثلا اون دموکراتی که اروپایی ها مثلا تلقین میکنن، ترغیب میکنن، در اصل پشتی کاسه نیم کاسه هست. و ما باید با اونا فهمونیم که با همون دولت هایی که اونا ابرقدرت ها، منظوری من تنها امریکا نیست، منظوری من ابرقدرت ها هستند، با اون دولت هایی که وارد میشوند چی پیامد داشت. من اینجا به عزت نفس یگان دولت یگان گروه رسیدنی نیستم، ولی چی پیامد داشت. یعنی ما ببینیم که بعد از قذافی در لیبیا چی شد. این است مثلا. ما ببینیم که با افغانستان وقتی وارد شدن چی دستاورد داد، یعنی که صلح شد نشد. و ببینید که یک اوکراین یک کشوری پیشرفته بود امروز در اون نارامی است و قریم بدون پراندن تیر به قلمرو دیگر کشور وارد شد و ولایت‌های لوگانسک و دونسک اصلا امروز یک کشوری جدایی خواهند. این است مثلا ثمره و ثمره البته در نخنک. و ما باید به مردم همین چیزا تلقین کنیم. وقتی که ما به مردم این چیزا میفهمونیم، مردم ما بسیار سطح بلندی درک و ادراک دارند و اکثر مورد جناب ولرم در سپارش دادن، دستور دادن به اهل زیو که وابسته به مسئله های افراطگرایی، وابسته به درک فهمیش سیاسی، یعنی که اهل زیو باید فعال باشند. این چیز رسالتی ماست، ما باید فعال باشیم و من باوری دارم که مردم ما این چیز الکی درک کرده است و ما باید که کمی به آنها تحریک بخشیم تا همین جنبه تقویت یابد. تشکر زیاد شد برای یک صحبت بسیار هم صمیمی. امیدوار هستم که بسیار صحبت سازنده باشد و در افکار کل تماشابینان همون قابلیت بسیار هم بزرگ درک قبول اینقدر دستاوردها و اینقدر شاهکاری های ما به وجود می آورد. و بار دیگر به شما تشکر. سلامت باشید. ما هم امیدوار بر آن هستیم که مردم ما به هیچ وزیرکی سیاسی را از دست نمیدهند و این واقعی مهم سیاسی انتخابات پرزیدنت ما در سطح خوب و صفت بلند یعنی جنبش میکنیم و تاجیکستان واقعا هم آیندهش درخشان است، همانطوری که پیشوای ملت گفتند و من باوری دارم که زیرکی سیاسی در این روند یعنی که محور خواهد بود. نقش خودش را میگذارد، هیچ وقت از دست نمیدهد، برعکس تقویت مییابد. تشکر. بینندگان گرامی، در صحبت با ما بودند علی مرگانوف، کارشناس معاون سرمحرر روزنامه صدای مردم که اطراف موضوع شور سیاسی و انتخابات و در مجموع کل دستاوردهای بزرگ ما در 29 سال صاحب استقلال ابراز اندیشه نمودند. خیر تا برنامه‌های دیگر، سربلند و خانه آباد باشید.